In the morning, my story will change. Many days I faced this storm, but I know my story will change. My heart and soul have cried for so long. Yes, I know my story will change. My story will change. Will change. My story will change. My story will change. Will change. My story will change. Rero tugiye gusengera umurambo kugira ngo tutahariya mu bwayo, kandi niturangiza gusenga kujya mwene data yavuze abantu barakomeza baza batambuka ni hano dusezerera baza kureba kandi baraseza no kujya mu murambo kuja hariya. Rero reka twakire umushumba Pastor John asenge hanyuma tubone gukomeza iyo gahunda. Akoze Mana mu izina rya Yesu Kristo, uwera wa Israheli, uri Imana ishobora byose, Imana ikora imirimo. Uyu mwanya turaha ngaha kubwo kugira ngo dusezere nyakwigendera umuvyeyi wacu. Mu izina rya Yesu Kristo, imihango yose iri bubera ahantu na hariya hirya yose turasaba ngo uyiyobore nk'Imana. Niwe wakoze imirimo, warahamagaye aritaba kubera ko yari imbuto yeze, kandi turabizi ko wagiye ukomeza twese abagiye basigwa, umuryango wa bugufi ndetse n'abandi bose bakozwe kuri uru rupfu. Turagushimiye kuko icyo ukoze gikomeye. Uyu mwanya tugeze ku mwanya wo gusezera ko nyakwigendera hano mu rugo rwe. Turasaba ko bikorwa mu ituze, uze uje imbere yacu kandi utuyobore kandi udufate imitima kugira ngo icoboro cyawe kigaragare. Komeza utuje imbere, utuyobore, imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu Umwami Imana yacu, amen. Uniperaha tele kama mto, nipite jangwa huku kwa furaha. Unipe na imani tena Yesu, ningoje siku yako kwa bidii. Unipe raha tele kama mto, nipite jangwa huku kwa furaha. Unipe na imani tena Yesu, ningoje siku yako kwa bidii. Unipe na imani tena Yesu, ningoje siku yako kwa bidii. Kwa siku chache ninaona shida, dhoruba zinanisumbua huku, napanda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa furaha. Kwa siku chache ninaona shida, dhoruba zinanisumbua huku, napanda mbegu zangu. Zose turabikora muri gahunda, lakini kila kitu tutakifanya kwa mpango, kandi ikintu cyose turagikora ntatusiga, na kila kitu tutakitenda hatutaacha hata neno moja. Rero tudatinze, kwa hiyo tusipokawa katwatere uturirimbo shindirimbo, acha tumpokee yule atakayetusaidia kwa nyimbo, hanyuma narangiza na baadaye tubone gutangiza gahunda zacu. Tutaendelea na mpango wetu. Karibu muri nyimbo. Karibu noneho ngara ndikumutwe wanje muri warubavu wa Yesu nkunda. Ijuru ngiya zagera iza
gituma wuzuye amahoro. Ijuru ntihazagera ibyaha wuzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Irira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko zaba mbumbatiwe mu maboko. Ziko mw'ijuru haba umwijima, habaye umucyo uhora witeka. Ziko mw'ijuru haba umwijima, habaye umucyo uhora witeka. Noneho umubabaro untwaye, kuko zawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo nifite kubabazwa mw'isi, ijuru nta mubabaro n'uno. Imana izanagura amarira, izavana noneho nta mubabaro untwaye, kuko zawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'uno. Imana izanagura amarira, izavana umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavana Ajili ya muda tunaharakisha mambo. Niyo mpamvu tukora ibintu byose tubangutse. Ndio maana tunafanya mambo yote kwa haraka. Iyo bija kuba dufite igihe, Ikiwa tungekuwa na muda, kwari kuneza kuririmba tukasenga tugakora n'ibindi. tungeliimba na kuomba hata na kutenda mambo Kuko turi mengine. ku munsi mukuru wa mwene data. Kwa sababu tuko kwa sikukuu ya ndugu. Labani wimu wagatabarwa. Labani ambaye amehamishwa kutoka ulimwengu. Akabaruhuse. Na hata sasa amepumzika. Kandi uyu munsi usaza wacu. Na huyu mzee wetu, yakoreye Imana ibihe bibiri. huyu yeye amemtumikia Mungu kwa muda mrefu. Kandi twakoranye ibihe byinshi. Tena tumetumika naye kazi ya Mungu. Ndetse n'umwanya wo kusezera avuga kuko umwanya ugiye kurangira. Na hata kwa muda wake wa kuaga ulimwengu, hari abantu yahamagara baramwegera. kuna watu ambao wamewaita na kumkaribia. Bamwegereye Walipomkaribia aganira amagambo menshi y'ubusese. akasema maneno mengi ya kwaga. Ndetse hariho n'ijambo ryahavugiwe yuko agiye kugera ku mwanya wo gutabaka imugwaje mu ijuru. Na hata kumesemwa neno la kwamba anataka kuhamisha na kwenda kwa ufalme wa mbinguni. Turavuga tuti nta mpamvu yo kubimubwira kuko yokwiyevura cyane. Lakini hatukuweza kumwambia kwa sababu kuko ari Imana aribivuze ngo rabana ratabasa. Ni Mungu ambaye mwenyewe alisema kwamba amehamishwa na kwenda mbinguni. Amen. Yes ashimwe. Amen. Mbwira umudamu wiwe, nikamwambia mkewe, namubwira ngo rabani Imana irambwiye ngo agiye mu ijuru aratabarutse. Nikamwambia kwamba Mungu ananiambia kwamba yeye amehamishwa. Ariko ntampamvu zo kumubwira. Yeye hakuna sababu ya kumwelezea. Wowe gusuza umwegera umubwire kuko abana biwe n'abandi agomba kuza abiregaho akihana kitungana. Na utamwambia ukimkaribia wewe mwenyewe ya kwamba atatengeneza mambo yake kwa jamaa. Uko niko byagenze. Na hivyo ndivyo imekuwa. Kandi madamu wari hano Karundi. Na madamu wake yeye yuko hapa anasikia. Umwanya ushitse. Na muda unapowadia, naye akahamishwa na kwenda mbinguni. Kama vile Mungu tudatinze na tusipokawa, reka tusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Andike Abatesalonike. Tutasoma kwa haraka Paulo kwa Tesalonike. Ibice Abatesalonike ba mbere. Watesalonike wa kwanza. Ibice 4. Sura 4. Umurongo wa 13. Na mstari wa 13. Turasoma hari ariko titwavuga hose. Na tutasoma fasi ndefu lakini tutaeleza. Turasoma mgufi kuko umwanya ari kumeze. Tutasema muda mfupi kama vile muda ulivyo. Reka dusome. Acha tusome. Urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike. Waraka wa Tesalonike Paulo amewaandikia. Ibice 4 umurongo wa 13. Sura 4 mstari wa 15. Reka dusome. Acha tusome.
ariko bene data dushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Kristo yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana nabo basinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba kiriho abasigaye kugeza kuza k'umwami tutabanza zanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abafiriye muri Kristo niyo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba kiriho basigaye duhere ko tuzananwe nawe tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumara nishimye barakubwirana amagambo. Amen. Wakira ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Asifiwe. Rero uko ni kwijambo ry'Imana. Hivyo ndio na Mungu linatuelezea. Imana dufashe. Mungu atusaidie. Kandi Imana dukomeze. Na Mungu awe pamoja nasi. Amen. Amen. Katwakire Reverend Innocent Asenge. Acha tumpokee Reverend Innocent aombe. Tuje mu ndimo. Na tuingie kwa muda mwingi. Karibu. Izina ryawe Mana rihabwa icyubahiro. Muri n'umwanya turimo bivuze kuko utari Imana cyangwa utari umunyembaraga, nubwo twatakaza abo dukunda cyane, ababyeyi bacu, abana bacu, ariko nanone uri Imana kandi gukomera kose ku Mana uracagufite, kandi bivuze kuko utadukunda uradukunze cyane Mana. Dushimiye ko tubaye ku munsi wa mwene data tumwerekeza uyu n'umubiri ugiye gusubira wavuye mu butaka, kuko ijambo ryawe niko rivuga ko yavuye mu bitaka cyangwa mu mukungugu ariho azasubira. Igihe cyo kuba mu isi cya mwene data umubyeyi waraye uhamagaye cyari iki ngiki wamuhaye, kuko hari igihe watanze kitabasha kurengwa nubwo twabigenza dutemana. Iki ni igihe cyo wamuhaye n'imyaka wamuhaye kuba mu isi arayirangije, uramuhamagaye. Twebwe abaraha twese twaje tuje kumuherekeza, ariko imitima yacu kenshi ibinaniwe Mana yanje icika intege cyane. Dukomeje kuba dusaba kugira ngo dukomeze duhumurizwe nawe, kandi duhumurize uciye mu ijambo ryawe. Abagaragu bawe bakomeje kuganira ijambo rihumuriza imitima y'aba bantu bose. Harimo abana bacitse intege, harimo ababyeyi bacitse intege, harimo abadamu bacitse intege. Abo bose Mana turasaba ijambo ryawe ko rishobora kutwongerera imbaraga kandi rikaturemera ibyiringiro bizima dufite, kuko tuzabonana n'aba ngaba twatandukanye uyu munsi wa none, kandi batagifitiye umubiri bafite ubabara. Uyu mubiri wari ubabaje cyane, bari wababariyemo cyane igihe kirekire, ariko tuzongera tubabone kandi ibyiringiro dufite bafite umubiri mushasha utazongera kubabara. Urakoze Mana kubana natwe, komeza udufashe, komeza uhumuriza abantu bose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu tubisenze. Amen. Amen. Tunashukuru Imana kuko Imana ariko yabikoze. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amefanya hivyo. Kandi turashima Imana mbere yuko tutakuganira amagambo. Tena tunashukuru Mungu mbele ya kuongea maneno. Uyu musaza mzee huyu ntacho tuvuga dushobora kumuvugaho kindi. Hatuna mambo mengi zaidi ya kusema kwa ajili yake, yo gukeka cyangwa se yo kwibaza, ya kusita au ya kujiuliza. Imana yamufashe gutegura urugenzi rwiwe. Mungu amemsaidia kuandaa safari yake, kandi yakoreye Imana mu gihe cyose yarakiriho. Tena amemtumikia Mungu kwa muda wote aliokuwa akiishi. Je, namumenye nyuma cyane. Mimi nimemjua hapo nyuma, namumenye hano, nilimjua tukiwa hapa, kandi namumenye mu rubunga rw'amasengesho. Tena nilimjua kwa nyumba ya maombi. Hariya mu Kabunga kari hano inzu yitwa Kabunga, nyumba ndogo ya maombi hapa. Aho niho namumenyeye. Hapo ndipo nilipomjua. Ko nubaragereje nyine. Mapili yasuye ubundi urugenzi n'urunguru yagiye rwa nyuma. Safari hii tena ni hii ya nyuma, ameenda hii safari ya nyuma. Ubu rero urugenzi rwa nyuma, kwa safari hii ya nyuma twaragiye kumusura, tumeenda kumtazama. Dushitse ndetse babanza kutwimirira hanze cyane dutinda kwinjira. Walituzuia hapo nje kwanza. Ageze ubwo atuma umurwaza arambwira ngo nagenda bwire umuzamu ngo aninjize kuko ankeneye. Alituma zamu naende akamuingiza kwa sababu anamhitaji. Shitse narinjiye, niliingia huko. Arambwira ngo gize neza kuje. Alisema unafanya vizuri kwani unakuja. Nashaka kuza, nilitamani uje kugira ngo tuganire nawe, ili tuongee na wewe, kuko urugenzi rwanje rwabaye, kwa sababu safari yangu imewadia. Ndamubwira ngo ni vyiza, nimwambia ni vizuri. Imana ni kujana, Mungu akikuchukua bizabigize neza, atafanya vizuri. Kandi niongera ikagukiza kongera kandi ukagaruka, tena akikuponya na kurudi, nanone bizaba ari vyiza, na itakuendelea kuwa vizuri. Tuganira amagambo menshi, tuliongea maneno mengi, ariko mu ijambo yambwiye, lakini kwa neno aliloniambia, yambwiye ngo ndaca umutima unshira urubanza. Aliniambia moyo hauni hukumu, kuko urugenzi rwanje naruteguye, sababu safari yangu nimeiandaa. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya.
Tacho rero twoshobora gutinya kuvuga kuri muzehe. Hatuwezi kuogopa kusema kila kitu kwa mzee. Kandi cyo twovuga cyose turumva tugihamya kuko Imana turumva tugihamya kuko tunashuhudia kwa kile chochote tunaweza kusema. Yakoze imirimo yiwe neza. Kwa sababu alifanya kazi zake mzuri. Imana imuheze umugisha. Mungu ampe baraka. Kuba yarateguye urugenzi rwiwe. Kwa sababu aliandaa safari yake. Imana. Na alitumikia Mungu. Amen. Amen. Reka dusome ijambo rigufi. Tusome neno fupi. Mu butumwa bwiza bwa Matayo. Kwa injili ya Matayo. Matayo ni ibice 5. Ni sura ya 5. Murongo wa 4 na mstari wa 4. Turongera kandi dusome ibyashuwe 14:13. Tutasoma tena Ufunuo 14:13. Murongo wa 4 na mstari wa 4. Haravuze ngo nasema hivi. Hahirwa abashavura, heri wenye huzuni, kuko aribo bazahozwa. Maana watafarijika. Twongere dusubiremo. Tutarudi tena. Hahirwa abashavura, heri wenye huzuni, kuko aribo bazahozwa, kwa sababu watafarijika. Tusome igitabo cy'Ibyashuwe Yohana. Ufunuo wa Yohana 14:13. 14:13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu Mwuka, mu mwami wacu Mwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Ndasoma. Tusomye amagambo y'Imana hano. Tunasoma maneno ya Mungu hapa. Na magambo tuganira ku mwanya mugufi. Ni maneno tukayozungumzia kwa muda mfupi. Kubera umwanya turimo, sababu wakati tulio ndani, nibihe turimo na nyakati tulizo ndani, hari kintu cyababaje cyane. Kuna kitu kilichohuzunisha sana. Kuko aba bantu bahaye barangiza muri bibihe. Kwa sababu watu hao ambao wanamaliza kwa siku hizi, bahaye barangiza mu myanya igoye cyane. Wanamaliza kwa nyakati mbaya sana. Ariko turabishima Imana kuko nayo niko yabibonye. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu alikusudia hivyo. Mazamuka hejuru ku musozi. Akapanda mlimani juu. Amaze gushika vuga amagambo 9. Alipofika akasema maneno 9. Muri sura dusomye. Kwa sura hii tumeisoma. Yavuze ngo amagambo 9 avuga ngo guhirwa. Alitamka maneno 9 ambayo ni ya uheri. Turavuga mu iri jambo rimwe gusa. Tutasema neno hili moja tu. Ijambo rivuga ngo wahirwa bashavura. Neno nasema heri wenye huzuni. Kuko aribo bazahozwa. Kwa sababu watafarijika. Twasomye ari mu Byashuwe. Katika Ufunuo tumesoma. Avuze ngo wahirwa abapfapfira mu mwami. Heri wanaokufa katika Bwana. Ngo baruhuke. Ili wapumzike. Baruhuke imihati. Ili wapumzike kazi. Umwuka naruvuga ngo ye. Tabu. Na Roho akasema ndiyo. Ngo n'imirimo yabo na kazi zao ngo ijane nawe bakurikiye ili wafuate. Bwana sifiwe. Yesu kandi yongera kandi ukiereka Yohana. Yesu alijifunua kwa Yohana tena. Yongera kandi kumubwira ngo amagambo 7. Alisema maneno 7 tena. Avuga kandi nayo hejuru yo guhirwa. Alisema juu ya uheri. Otese niki gituma jewe mvuza amagambo yo guhirwa kandi turi ku munsi. Ni sababu gani mimi ninaongea maneno ya uheri tukiwa kwa siku kama hii? Yavuze ngo wahirwa abapfapfira mu mwami. Alisema heri wanaokufa katika Bwana. Twebwe abantu nk'abantu, sisi kama wanadamu, dukunda kuvuga ngo abahiriwe n'abantu bagize ibirori. Tunaendelea kusema kama kuwa na uheri ni wenye kufanya karama. Cyangwa batunze. Au wana utajiri, tajirika. Au wamezaa. Cyangwa bafite ubundi buryo bwiza bwo kubaho mu. Au wana njia nyingine nzuri ya maisha. Ariko Biblia ntivuga kuko abo ngabo bahiriwe. Lakini Biblia iseme kwamba hao ndio wanapata uheri. Kuko abapfapfira mu mwami. Biblia imesema kwamba wanaokufa katika Bwana ndio wanakuwa na uheri. Kandi ngo baruhuke. Tena wapumzike. Ngo baruhuke imihati. Wapumzike tabu. Umwuka nawe aravuga ngo ye. Na Roho akasema ndiyo. Ngo na ya mirimo yabo bakoze. Na kazi walizozifanya. Ngujane nawe bakurikiye. Yenene pamoja nao kiwafuata. Haleluya. Haleluya. Yohana yanditse ibitabo 5. Yohana ameandika vitabu 5. Ntabwo ari ibitabo 5 mshaka kuvuga. Sitasema vitabu 5. Ariko yahishuye ibitabo 5 bizashishurwa kuri wa munsi w'imperuka. Ila amefunua vitabu 5 ambavyo vitakayofunuliwa kwa siku ile ya mwisho. Ndavuga mu gitabo kimwe gusikingi twavuze hejuru imirimo. Nitasema kitabu hiki cha kazi. Ngo imirimo ijane nabo ibakurikiye. Ili kazi tembe nene pamoja nao kufuata. Hari igitabo kiza cyandikwa ngo imirimo y'abakristo. Kuna kitabu ambacho kinaandikwa kazi ya Wakristo. Kandi cyandikwa ngo ni imirimo y'abapagani. Tena na matendo ya wapagani. Nukuvuga ngo abakristo Wakristo bafite imirimo yao. Wana kazi zao. Kandi ngo ijanye nabo. Tena inatembea pamoja nao. Na wapagani nabo. Kisha na wapagani nao. Bagira imirimo yao. Wana kazi zao. Iyo bapfuye nao ijana nabo. Kama wakifa itatembea pamoja nao. Izabacirubanza kuko bakoze nabi. Itawahukumu kwa sababu wamefanya vibaya. Abakristo nabo izajana nabo baruhuke mu bwami kuko bakoze neza. Na Wakristo nao watapumzika pamoja na kazi sababu wamefanya vizuri. Yaravuze ngo ahirwa. Alisema heri. Mu isura ya mbere y'Icyabishuro Yohana. Kwa sura ya kwanza katika
Ufunuo wa Yohana iverse ya 3 na mstari wa 3 iravuga ngo hahirwa ngo abasoma ngo ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nasema heri wanaosoma unabii wa kitabu hiki. Ngo hahirwa kandi n'abayumva ngo bakayitondera. Na heri wanaosikia na kutii. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Mzee huyu arahiriwe cyane. Anauhe sana. Kuko sababu yazingatiye cyane ubuhanuzi bwa kila gitabo. Amezingatia sana unabii wa kitabu hicho. Imana yabwiye Yoshua, Mungu amemwambia Joshua, isura ya 2 n'umurongo wa 8 na sura ya kwanza mstari wa 8. Iramubwira ngo ivyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Alisema mambo yanayoandikwa katika kitabu cha sheria. Kubihamisha kanwa kao. Usiache kuyatamka kwenye kinywa chako. Uzabitekereza kumanywa na nijoro. Na uyawazie mchana usiku. Ubwo nibwo uzabashishwa na utawezeshwa. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo nibwo uzahirwa mu bizakora byose. Na hapo ndipo utakuwa na uheri kwa mambo yako yote, matendo yako yote. Bwana sifiwe. Abahiriwe rero nabasomye amagambo y'Imana. Wanaokuwa na uheri wanaosoma maneno ya Mungu. Abahiriwe rero nabakoreye Imana. Wanaokuwa na uheri ni wale waliotumikia Mungu. Abahiriwe rero nabumva Imana. Wanaokuwa na uheri ni wale waliomtii Mungu. Bwana sifiwe. Balamu yaravuze. Balamu amesema. Yaravuze ngo icyambe ngo ngapfurupfuru rw'abakiranutsi. Heri nife kifo cha watakatifu. Ngo namerezo yanje akaba nkayabo. Na mwisho wangu kama mwisho wao. Mzee huyu nguyu muhaye mubona. Mzee huyu mnayemuona. Haleluya. Haleluya. Urupfu rwe n'urwo gaciro gakomeye cyane. Kifo chake ni kifo cha thamani zaidi. Ijuru ryaranyeganyezije. Mbingu imetingizika. Ijuru ryaratabaye. Mbingu imesaidia. Ijuru ryaje kumwakira. Na mbingu imekuja kumpokea. Ijuru ryarishimye. Mbingu imefurahi. Ijuru rivuza impundu. Mbingu imepiga shangwe. Nubwo mwisi kwako tuvuza umuborogo. Hata ulimwenguni tulikuwa tukiomboleza. Lakini mbinguni walipiga shangwe. Haleluya. Haleluya. Bavandimwe bene data. Wandugu, abana n'abavyeyi basize n'abavandimwe. Watoto na mama ambao wameachwa. Muhumurike. Farijikeni. Nimwe musigaye gusa gutunganya urugendo rwanyu. Ni ninyi munebaki ili mutayarisha safari zenu. Mzee yatunganyije urugendo rwiwe neza. Mzee ametayarisha safari yake. Daudi yaravuze ngo aho umwana agiye sinshobora kuamukura. Daudi amesema mahali mtoto anakwenda siwezi kumuondosha tena. Ahubwo ngo nije uzamusanga. Ila niyo mimi nitamkuta. Mutegura ingendo zanyu neza. Andaeni safari zenu. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu mwanditsi Yakobo yaravuze. Mwandishi Yakobo amesema. Igice cha 2 n'umurongo wa 23. Sura ya kwanza mstari wa 22 na uzima. Zaratandukanye. Bimeachanishwa. Uyu ikini gitaka gisigaye. Hii ni udongo ambao imebaki. Uyu kandi arico gitaka. Hii ni mwili tena ni udongo. Ugiye gusubira aho wavuye. Ambao unakaribia kurudia mahali ulitoka. Na uzima ulitoka mahali ulitoka. Urudi mahali ulitoka. Uzima ulitoka kwa Mungu. Kandi kera bwamaze kugerayo. Tena tayari umefika huko. Uyu munsi kandi nawo. Na leo kwa leo tugiye gusubiza kandi ubutaka mu butaka bwavuyemo. Tunataka kurudisha udongo kwenye udongo uliotoka ndani. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Reka dukomeze tubanguke. Acha tuharakishe kubera umwanya. Kwa sababu ya muda. Reka twakire umuntu usenga. Acha tumpokee atakayeomba. Mbere yuko tuza gushira umurambo wa nyakwigendera hariya. Mbele tuweke mwili wa marehemu hapo kwenye nyumba yake. Turabanza twakire Revera Sakindi Sengimana. Tutampokea Reverend Sakindi aombe Mungu. Hanyuma turaza gushira umurambo hariya. Kisha tutaweka na siku zao chunguzishapo nitamkuta Yesu kojoe na siku zao chunguzishapo nitamkuta Yesu kojoe nateguria mugeni wa Yesu witegure aliyafio kuza kutunyama mukicharo kumijuru yateguria uzaba ubukwe burutungo mwisi kuko buzatawana marayika abo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Uzaba ubukwe burutungo mwisi kuko buzatawana marayika abo bazaba uzaba ubukwe burutungo mwisi kuko buzatawana abamarayika abo bazaba bafite au mmoja wapo waliomwandaa atatuambia neno. Ariko kandi tumaje kubashimira mwese, lakini tena tunawashukuru nyote abashoboye kwihangana mukagera kuri uyu mwanya, waliovumilia na
kufika mahali hapa ni muda mgumu, lakini tena Mungu awabariki. Karibu. Programu ya kwanza turasa nabageze muri gahunda ya kabiri, tunafikia kwa programu ya pili. Ariko reka rero tubabwire muvyeyi wacu wariwe. Acha tuambie mzazi wetu alikuwa nani. Amazina ya nyakwigendera yitwa Ruberwa Ndakize Rabani. Aliitwa Ruberwa Ndakize Rabani. Mwene Nzanzu Misago. Mtoto Nzanzu Misago. Na Mutesi Roda. Na Mutesi Roda. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 54. Alizaliwa kwa mwaka wa 54 ahitwa Kuchito muri Kongo. Kuchito Kongo. Yashakanye aliowa na Nyirabuhuru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 80 na Nyirabuhuru kwa mwaka wa 980. Babyaranye abana 9. Walizaa watoto 9. Abahungu 4, wavulana 4 n'abakobwa 5 na wasichana 5. Babiri muri bo baramubanjirije na wawili kati yao wametangulia. Abandi bose barahari na wengine wote wanaishi. Asize umuryango w'abantu bangana na 27. Anaacha jamaa ya watu 27. Ibyo yakoze muri leta, kazi alizozifanya kwa serikali. Mu gihumbi kimwe magana cyenda 92 kwa mwaka wa 92 sorry, igihumbi kimwe magana cyenda 98 1998 yabaye chef de localité Katanga aho bita Ikizingo. Alikuwa sultani Katanga Kizingo. Atwara amoko yose, aliwaongoza kabila zote y'abantu batandukanye, ya watu tofauti baba bahatuye, walikuwa wanaishi mahali hapo. Yabaye mu bantu 3, alikuwa kwa ndani ya watu 3 barimo uyu marehemu nyakwigendera Ruberwa, ndani marehemu huyu Ruberwa, Semuhanuka na Lawi Rugira. Batumwe gutabariza ubwoko bwo muri Vyura bwari mukaga. Wametumwa kutafuta usaidizi, msaada kwa watu walikuwa kwenye majaribu huko Vyura. Batabariza kuri Murokore. Walikwenda kuomba usaidizi kwa Murokore. Bababwira kuko ubwoko bugiye guterwa cyangwa se kurimbuka. Walimwambia kwamba taifa linakaribia kuangamia. Buratabarwa na wakasaidiwa. Ibyo yakoze mu itorero, kazi alizofanya kanisani cyangwa se imirimo yiwe yakoreye Imana, au matendo yake aliyomtumikia Mungu. Akiri umusore, alipokuwa kijana, yajaga imaono. Maono. Yajaga imaono, alienda kwenye maono, akagira iminsi 2. Alifanya siku 2 cyangwa se iminsi 3 au siku 3. Akagaruka, akirudi akabwira abantu ivyo Imana yamubwiye na kuelezea watu maneno Mungu aliyomwambia. Yabaye umuyumbe kamilifu, alikuwa mjumbe kamilifu, yari afite impano, alikuwa na karama y'ubuhanuzi ya unabii no gusengera abarwayi na kuombea wagonjwa bagakira wanapona. Igihumbi kimwe magana cyenda 94 mwaka wa 1994 yasengewe ku budiakoni, ameombewa kwa kazi ya ushemasi mu itorero rya Kadeza cyangwa se Kadafe, kwa kanisa la Kadafe. Ikizingo bagiraga inzu ya maombi, walikuwa na nyumba ya maombi, bayi barayitiriye Ruberwa, waliita kwa jina ya Ruberwa kubera uburyo, kwa sababu yaragize amasengesho indangagaciro yiwe. Alifanya maombi kuwa alama yake inayomuonyesha. Yego. Ibyaranze nyakwigendera nibi bikurikira. Vilivyomuonyesha ni kama na hivi: urukundo rutarobanura, upendo bila kuchagua. Mwese muri abahamya, nyinyi wote ni mashahidi. Imyaka ishaka ry'umuryango we, wivu wa jamaa lake n'ubwoko muri rusange na taifa kwa ujumla, kwita ku bapfakazi n'imfubyi, amejali wajane na wa mayatima, gukunda umurimo no kuwukora, kupenda kazi na kuifanya, gukunda Imana n'itorero muri rusange, kupenda Mungu na kanisa kwa ujumla. Icyo yazize alicho anakufa kwa ajili. Mzee Ruberwa yarwaye indwara ya diabete, amegonjwa ugonjwa wa kisukari, akomeza kuyivuza mu myaka 2 ishize. Alitunzwa kwa miaka 2 nayo kuisha, abana nayo aliishi pamoja naye muri no myaka 2 ishize. Kwa miaka hii 2
indwara ija kugira ubukana bwinshi, na ugonjwa ulikuja kuwa zaidi sana, udasanzwe zaidi sana, ariko akomeza kwivuza. Aliendelea kupata matibabu. Mu minsi yashize, siku zilizopita, abari bwo aremba cyane, alikuwa tabani zaidi kugeza yitavye Imana, mpaka akahamishwa mu bitaro bya Foti, kwenye hospitali ya Foti ku itariki 24 kwa tarehe 24 zo kwezi kwa karindwi kwa mwezi wa 7 saa 2 za mu gitondo na saa 2 za asubuhi. Nyakwigenda tumwifurije iruhuko ridashira. Marehemu tunamtakia pumziko la milele. Paparabani Paparaba tutaendelea kukukumbuka. Kazi ya Mungu mbele yetu. Ariko imirimo yakoze, lakini kazi alizozifanya yanazikoreye mu bihugu bitandukanye. Alifanya kazi hizo kwa nchi tofauti. Yazikoreye ndetse n'ahantu hatandukanye, nafasi tofauti. Ariko yagiye akora neza, lakini aliendelea kufanya vizuri. Imirimo yiwe hano twavuye, kazi zake tulizoziona hapa. ya mudiyakoni Muzerube. Alikuwa shemasi. Niwe wari uyoboye abadiyakoni hano muri paroisse Beteli. Ndiye aliwaongoza washemasi kwenye parokia ya Beteli. Kandi yakoze umurimo neza. Tena alifanya kazi hiyo vizuri. Alikimuchiza yagiraga, na kitu kizuri alikuwa nacho. Kandi twamukundiraga cyane. Tena tulimpendea zaidi. Muzehe ndiyo utishije ukuri hirya. Hawezi kupita pembeni ya haki. Yo ukuri kose, alingelikuambia haki yote. Uko yabonye cyangwa se uko ukuri kukenewe, kama vile alivyoona ama kama vile kweli inavyohitajika. Akakukubwira. Anakuambia hivyo. Amen. Amen. Yari umugabo kabisa unyangamugayo. Alikuwa bwana mtaua. Kandi yari umugabo uzi gukorera Imana. Tena alijua kumtumikia Mungu. Iminsi yiwe yakoreye mu Imana, siku zake za kumtumikia Mungu yalikoze mu neza. Alifanya vizuri. Kubwiza rero Imana mweze ruko bidashira. Na kwa hiyo Mungu ampe pumziko la milele. Amen. Amen. Ndavuga gushima Imana uyu munsi zamera ngaho bigiye. Mtu akisema kushukuru Mungu kwa siku hii inakuwa kama vile. Ariko rero nizikora byose. Lakini ni yeye ambaye anafanya kila kitu. Abantu uko tumeze kuzikungana gutya, na hata jinsi tulivyo hivi ndi twabitekerezaga. Hatukuwaza. Imana izibitanga. Ni Mungu ambaye anatoa. Mu gihe abantu bamusabira nyine bagira bataze uruhuke. Wakati tulikuwa tukimwombea apumzike. Kugira ngo akire, apone. Ariko nuko nako kwaza kakubamo. Na hata hivi kulikuwa ndani. Muti nanone aramutse none nyine agiye iriya kure. Na hata akiwa amehamishwa akagenda abantu bishwe mu moto. Aende na watu wakimsindikiza. None tubonye umwanya nawo. Tukiona muda huu tushimira Imana cyane. Tunamshukuru Mungu zaidi. Kundi turabashimiye cyane. Mara tena tunawashukuru ninyi. Baje kudufata umugongo. Wanaokuja kutufariji. Mwese bangana batya. Ninyi nyote kama mlivyo umati. Bigira umwijima munini cyane. Hapa kuna kuwa giza nyingi. Mtu haweza akafukuze giza hiyo mwenyewe. Ariko abantu nibo baza bagufasha. Lakini watu ndio wanakusaidia. Kandi bakaweyo. Na wanaondoa giza hiyo. Hakuna kinachowashinda watu. Tunabashimiye cyane. Tunawashukuru zaidi. Ubundi tuvuga amagambo menshi. Na hatutasema maneno mengi tena. Iyo umuntu avuga amagambo nyuma, mtu akisema maneno nyuma, abandi babaye amata. Na wengine watakuwa wamekwisha kumaliza. Ivyo mwitorero ryiwe ndani ya kanisa lake, aho yakoreye hose imirimo y'ikanisa, mahali amefanya kazi za kanisa, sembivuga sitasema. Babivuze babirangije. Na nimesema hata mwisho. Babivuze babirangije. Wameyasema bwana huyu alikuwa na wivu sana. Kandi yarivukanye. Tena amezaliwa naye. Wakiri mtoto. Tangu azaliwe. Yagiraga ishaka ryinshi. Yeye alikuwa na wivu sana. Mu muryango wacu. Kwa jamaa letu. Kandi yarafite bakuru. Tena alikuwa na wakubwa wake. Ariko nibaza kugira amaso yo kubona ibi muri uko bimeze. Ndiye alikuwa na macho ya kutazama ndani ya jamaa jinsi ilivyo. Ugashaka rahamagara abantu kandi ari muto. Unakuta anawaita watu na akiwa mdogo. Ayo maso yagiraga cyane. Macho hayo alikuwa naye. Ubundi kandi ntiyazaga azunguruka. Mara tena kwa kizunguka sana. Mukivuze muti nanone hariho icyo dukora mu muryango. Mukisema kuna lile tutalitenda kwenye jamaa, mukakimwerekezaho na mnamuonyesha yeye. Ntiyazaga azunguruka kuri cyo cyo cy'umuciri. Yeye hakuwa kipapasa kwa yale ambayo mnamwambia. Hari abantu muza mubwira ijambo. Kuna watu mnawaambia neno. Mu miryango murabizi mwese. Ndani ya jamaa mnajua ninyi nyote. Ariko akabagora. Lakini anakuja kwa. Ariko yumvaga ijambo. Lakini wakati alikuwa akisikia neno. Cyatanga cyose agitanga. Kile ambacho atakitoa alikuwa akitoa haraka. Yagiraga yindi mpano. Alikuwa na karama nyingine. Abantu bagenda bagira nyine imyumvire myinshi itandukanye kuko nyuma wanakuwa na masikio tofauti jinsi mnavyozaliwa. Ariko mtume kwa kuitambika. Lakini mambo ya kupita pembeni.
nta muntu uza kumunanira kubwira. Hakuna mtu ambaye alikuwa akimshinda kumwambia. Cyavuze ngo bumvikane. Wala kusikilizana. Ari umuntu wadubuzaga twese kandi ari mutoya. Alikuwa mtu akitukutanisha sote akiwa mdogo. Ubundi kandi ntawanje twabanye amaze kubaka. Mimi hatukuishi naye sana wakati amekwisha kujenga. Nazaanza gusa araho bari tugakora imirimo y'urugo. Nilikuwa nikija mahali alipo tunafanya kazi ya jamaa. Niyo mpamvu navuze ngo ivitori wale twabanye mu madini. Ndio maana nilisema kazi za kanisa tukuishi naye. Yari umuntu umunyakuri cyane. Alikuwa ni mtu mwenye haki kabisa. Yari injyaga. Hakukuwa mjanja. Ubundi kandi yazagabesha. Tena yeye hakukuwa akisema hongo. Uko kubwiye nuko Yesu alikuwa akikuelezea na ndivyo ukweli wote. Ubundi kandi ahita gishaka mu buryo bwose mu bantu bose. Na namna nyingine alikuwa na wivu kwa watu wote. Udatekereza. Yeye namna hawezi kawazi. Mukubaza ni ibintu mutafarira. Munasikia analeta mambo ambayo mkiyawazi. Ariko niko yarate. Ni jinsi alivyokuwa yeye. Umuntu twatakaje undi cyane mu muryango. Na mtu huyu tumepoteza mtu mkubwa zaidi. Twatakaje umuntu w'umujyanama. Nani alikuwa mtu mkubwa mshauri. Ariko nanone kuko nyine ari kwigiye kimeze. Lakini kama ilivyo wakati. Nanone iminsi nyine igumye kuramba iratambuka. Siku zinapoendelea zinapita. Adusigiye umuryango munini. Anatuacha jamaa. Ubundi kandi ari cyantangaje kuri we. Kuna kitu ambacho kimenishangaza kwa. Aho ngereye hano. Mahali nimefika, wakati nimefika. Yarwaye iminsi myinshi cyane. Amegonjwa siku nyingi. Mwese murabizi. Ninyi nyote mnajua. Kandi abantu baramusuye. Na watu walimtazama.